Me wana mi boka bodo ojle ogbesusu gege wenu. To kan heji mi nan tindo droje gonjo mi on Kristi Jesu tondali nando non la wendagbe podo nando ma ho me jrado ho. Mi nan so no ma nu pikplon bon owewe dali kele dide asisa ogbesusu gege Kristi ton drodo. Bon chomion eton lo lukuro kede dali mina so no tindo ojre ide gbibo eton na gokona mi bon na do hode na mado ganon le awufie salon le mehenu kundo biale asu kwasi po le wendo etito tu klame le podo akota le nvemi na mini tonto mi ton ayi na do mi mando ogbesusu gege lo me podo na do moi to go flame patapata Minando leje eheni oyo gan Ezekiel si owe uta eni toji ehi adole yega visun gbetoton yi agbon ye do no baho de na dewe bo yi do nu kontoe bo ba si ojleme tada ho de ton do eji iro Jerusalem bo ba si oglondo do ojine bodo agbo le do ojine bodo okiti de daga do ojine do osla le ga do ojine bo so tun agbovun le do epe bo so yi agbon vla okan yu ton de hlan we boze do na ado okan yu ton de do hieko do hieko tadaho lopo shenshen boze nkumetwe hlan dali bo ebo na so ni oglando hie na so ze glondo do eji ehe mani ohia de hlan okwe ehe nani ohia de hlan okwe Israeliton humo hie na no ada a mion ton chi bo so te onyawa okwe Israeliton ton do eji keleli osoha azan hie na do mlon eji hie na he onyawa eton na nyikode okwe onyawa yeton leton na do nyi hlanwe osoha azan le tonde yiro azan fode kaene gban moe hiena he onyawa okwe Israeli tonton bodo kwenuina hie ko he ehile se hiena so no adalusi toe tonchi bona so he onyawa okwe ju tonton azan kande azan ropo na okwede we nyinko do de hlanwe hie na so ze nkumetwe hlan glondo Jerusalem tontali po awa to po mansin yondo hiena so doda yi do ego bodai ego nyena ze mesin gan le do oji we oro hie ma na le dewe son ada deji hlan awetoji kaka hie ko do he azan oglondo toe ton lesi hie na ni hie ni oli hlan dewega po ayoli kun po ayivile po lantili le po mileti po apada po
bo be ye do nuzan do pome bo do basi akla eton nan dewe keleli usoha azan le ton he hiena do mon adato ichi yedo asan fode kan egbon we hiena du son eme uro ndudu towe he hiena no du nan tingbon jlenu tali sekle oko perupo son ojle de che ojle de we hie nanu dui uro hi na so yi hie na so no osin bon jijle dali uda bi do poto rini de ton son ojle de je ojle de we hie na no hie na so no du di akla hiri oli tonde he na so yin omi he son gbeto home do so to nukun yetome okunu so do mo yedo lewe ovi Israeli ton le na juakla yeton manwe to akota le shanshen to fi dali nyena nyan ye han kwenenu we yindomo ha okunu jiwewe ta yego do alidon shema koyin hihen flu ba non son ovu shewa yedo kaka jetin vie yima kodu son enereku son ede si tome kavi ye dontle son wekanli kavi he dontle son wekanli ledi mo olan osunu de ma bio onushemewa kwenenu we e wodo klomido kun nyenko na omi onyitonwe na omigbetoton hiena so wule awu akla toe ton to energy humo e wo so do klomido fisunu betoton ta yego nyenawe boro aklaton to Jerusalem ye na so no dui aklagbon ojlenu dali boro tukla po ye na so no osingbon jijle dali boro po awuji jipo na ye ni do ba akla po osinpo bo so yin awuji no ode po awito po bo so sa kongbe to onyanwa yeton Nche we hobe o wita o tainito Ezekiel tonrole esien somo we ni chemede okoyin o moina chiwe ya weton dokmonto suru eton podo chomi eton po susu duto boni wa to hele ya ayameton siso bo o tainito mi roro mi do tana o tainito lo wodo eheyin homegble chiwe ya weton do hlan togun lo ni mi nando mi so do homegble mawe nu ejegodo na o sensisa ma nando homegble o sensisa chiwe ya weton do hlan togun weton bo ite ko no ahe o sensisa chiwe ya weton do hlan togun weton ma do bodo ko do wai do nuchiwo supowe bo ni mi ro pon nu titan
jiwe we izan to fi na do sasendo to mweton edodo o akota de vonle na wa chi eji bwena va yesudo bodi nlona yigbon ewa de tana to njewe kan Israeli Ezekiel si nkon we mi do kun egbe din mi amo de zinzan ne hebigbo jiwe we ton do kokona Ezekiel bo moyi we pe jiwe we to mi mo lo me reze wa lo ene ni mina kon chanto yin alenu yoyo me ma sodo na so yin zinzamba ntoli no le po juai le po le sun yoyo we ka sodo to ho lo me no me ni pepe na zan nu zinzan le abi wa lo ene le zan abi ko gbe ne le zan edo izan podo o ache pipa zinvu ton le po bo ma do mi ma de pepe podo krisi po we zonbo agunde le tin to egbe tin ma yo nko iton ita adoro mo yen wa dren lo do mi ti ba de nko to ko ro yo yan ide le bo akunele no mo mi to hogbon si ache pipa to mera abi badagi abi mi so to godode ntori e ma han to godode alimiton ma do an gonfle alimiton ma gonfle ntori e gbe alenu hoho si ndo yizan bo de to di do ledi nkan si gbigbo kun to na do mi agun ni elekere nu wa to le lo suka yo le lo su to tabi o we che mega bodo yi nu ne le zan na roro kwa kun ha no zuito we minido sisi lewe okunu ro edo ehele mazonye si so de mina yi ba iso mi ra le to te pon mi to nukon bo mi na do de mi tire do na mede won nu de mi do jire na mede won nu lo e na so do jire na mi lo su adavo mi wa yi se bo mi ka te so yi se de po enu ne le hewa ma no ma sa di to do mi go ene so aba hwe o ekeyin o hogbede se so ihachi mi o heje gbangba dingi so aba ho eton bo ni kun ekeyin togun Israelito nu heye yi wa lo esin somo esin bo ho megble ekeyin jiwe weton na do sasendo to fie dali ye na gonle popopata ye yi mi mero apa vovo na mundeji sigba ma o wa energy din to ni o ta tonto me mi na mo ta de na eleleti bo ni mi ka kun mi na mo ro dide jiwe do leko panta Ezekiel iboro yu na ason eni munkele to nu do joto akota le me to renu me to kwento me no mo jiwe nko do gbe teri esiga mo Ezekiel do podon awedon atono tutu to akunle me abi ko to le me bo do yin fefe na jiwe to do nu le jo pepe jiwe shiba nwa po Kristi Jesu po nwa na do vewe si de gbeche mun to de ko do ni boro dido challenge ona chiwawe mo yin won ran ide le ya o me gble do kan ide le ya avun do kan ide le ya ate do kan ide le ya challenge ona ahia do bro pon Jesu mo pon mi boni yete to mo lo to ko do re ta me kabi ta kun de ta me abito akota de ta me jiwe we no si bon ni mi do people ogan o yude jiwe we no ni 0 e de 13 e do rido hiaro jiwe we do rido adoda ho o mo po 2000 po toli ye bi oyan do me bo mo kele to akun me gbe inu mo wa lo mi to le wa lezun wa lo yan kan mo yin won na mi lo ile o won gbe na me nu jijo nkan mo adore no ama mi bo me ni ro asonja uka gbe no joma je o gbe no se debe ntori do mo edo nko ton yiro webe fi de pe de yiro nko ton te eno sio podo ye yipo shiba to sisio ene godo ho megble eton gawa zun ajiji ho megble lo gan zun ajiji boni ho megble lo zun ajiji mo duetere monoti mi pon dide do na Ezekiel do ena mo atareji adadusiji mo so mo atamionji boni ye kun eji kaka iromo je ma ta hun po betopo jiwewe e ma da hun po betopo bo yin o mo adadusiji kwa do
amionpo de do di do de vie ton ni mi pon eta idi ehin avosan Kristi Jesu ton de adusi ton kwa mion ton po to satinoji atuto voa we tito ada lole lu propo meni to satin e o le do sponji si ba lo po mo gan me to adusi me mo gan ouais ni mi na pon to egbede ni epon to kla eti to akumele henu me akotale me lewe ti to adusi me na jibi e mi o ehin akun togun Kristo emi yo mi de ro ehin alowole si eton lewe we so ndo da ido mo ni mi do di do de mi to lo nugbo me bo ma yin sumo sino mi ma yin di do toto ai ha to ndo yi ba ina mi yo bi ba ito ere le tenti egbe vivi ina ba ka bra fa ere le sudo bo ma yin mo do toto ai ha be bo nugbo to ai ha to mi to di do chale jona wa le plan susu wo lo lese nugbo nu igbon mo nugbo ye wa nugbo mo nugbo e ho ndo go shigba pon Jesu bo pon mi ti we we no dio asan lo eno dio o me gleton eno susu o me gleton se kabi eno de epo bo egbe ni no mo na fin o weta de hia to o Samuel awo me o ta ko nkwene o ta ton egbongodo mi mo de ehin o aholu David o me gble jiwe we ton e ko tin de to te dai bo jiwe ro susu ahen si se do nu chiwa me bo edona ehin o àwọn kongan ton le ro mo yini hia ehin àwọn bigbe o gbeton na mo to ro me le bo ko me gble jiwe ton na fo be to we neji ko me gble ne be o ba fo bo aton jiwe we do ehin o ye we ganga di han do ni de to aton le bo ro ni mi ja ido jiwe we san ro e kon se un ga mi ja ido gbeton lo mi nítorí jiwe we no wa le dan o si gba gbeton engan si en ha iton we jiwe we han san ton dagbe na ro han sun yin kan bo ro ko to gun lo gbeton wo bu mo e ku kaka je we le e wa lo imu chomio yi bo san vo mo ro fe jiwe we so bo si mi mo ai we so bo mi wo de to ehin adusi lo na ehin baba to egbe bo to asisu no Kristo ni mi do na yin nugbono bo yin mo chiwa to eleya oya una ku hangan ni ka te ku hangan ni iko icheji ma no ma fe o torogun ko to edali bo mu e do na yin na lo propo mi to le na mi si lo de to aigba loji na do ska gbu fidie lo ngboro ki go men yi lo eyin nde bo yin pacha me bi eyin nde bo yin nwe ni gba to te so aje to klabe iro ro he o kan ni te ho ma yibo po je shiba mo lo ko lo me ni nye konye le noro etenko wa mo wa ne o to ari ke yin ro mo lo emi wa nu supo emi mu mai dora na no so chele ati na ken to chele ro suga kele di a do lo to o to ere bo mi lo mo ni lo ko megble chiwe we to te so afon logun ehe ni chiwa dali o nyeyin o ehe yin o nu mesen dide mi ko do lo to ehin ko mi mande me lo me sen gbele din e ma so yin lo ni lita ina akin pipari kele ni eho nu ya yin won na nkan jiwe we asuya asiria azonto ya akweto ya chigan to ya o wasi to ya o kweto ya o jardin to ne le puata elezo sinsin to nu konto bo e ma kan zombo e ma kan na we teme ano sen jiwe we to nu bo pato do bo e ma karura yin mo nítorí máa wẹ́wọ́ ẹyin bọ̀ nú iná mi lẹ̀ dé pípé máa dọ́nà gbùtò àìhàmí tó ń jí bọ̀ mímí pọ́nlé kan pọ́nyẹn àhó pọ́n apàjẹ́rẹ́tsẹ̀ lè hàn nú ẹ̀ǹzẹ́ tó sàn vọ́ gbọdọ̀ fìdí bọ̀ ó rọra mi ẹ sùnmọ́ ẹ kúrò bọ̀ dàgbà bọ̀ yín lọ́wọ́ ẹ mọ̀ dẹ́nẹ̀ náà ń sì kàn tó yíṣan nǹkan mọ́ bọ̀ wẹ́lẹ́ pọ́n noto alogo eton bio na si na yizan de joro ma yin nzan de tindo wiwe de tindo sisi de tindo su ni na do to glido me de na nya paje dagbe na gigo eton chuoche ni bo mu ju na mi ule lo su lo ne bo ba to ido bo na nka gamba igbondi na we na ba igbon ju yin suwe sigba
mwazo fi lo polo le kit mwe do jodo mi goro le ma lo polo ehe o mwe do e ma lo polo so ti we do na yi wezan e do na yi wezan ta ri mo la gbe lato e do na yi wezan ta ri oho dagbe na meto accomplishment na meto suru na meto odeho na meto nubla na mede voleto mazie gangan lo je hon to do ndo deho na we lo ndo deho na we po ni mi na li leje apa we toji mi na wa mo dagbe yun awo podo suru ho mejiwe we tonpo nítorí wende edona izeke lo mo omi gbeto ton ena lo ba iludu we ton lo we na lo so iludu we na lo flow mi na lo so iludu we ton izeke lo chale bo se bo ye ma dunu osunle ponre ehe o we mi na so mo ni mi inu kan edona lo ni yibu mi do ehe yin o gbeto mi tete we wa pon kaka wa ran shiwewe to alenu home emu ko yin otona mi bo iko yin home fanu mo suru no mo na do na George egbeto na nu egbeto nkan do ni do bo pon lo gobo ndi adodo lo o bichiwewe ja yin pepe shiba krami krowi e ma kan vi ba si ntori nlelelele wutu bo ni lo mo mi wa to ere yin tito kabi nu jodo mende ko sinu ko bo mi ti mo to vevene mi si gan doria nu invena mi to nu vena mi to nu vena mi bo mi mo no he oti e kwa kwena mi e ma ilo lo si se ta idi nu mesen shiba e kwa kweto nu konchi baba bo pombo e so no se boni eto mo wo shiwewe do ege alenu ho me do mo na mo la ido to alenu yo me bo de ka do yin mo to alenu yo me bo so anyo hun gan mo mi wule ehe yo mi de ro yi se no egbedin ta idi yewe gan o achepato o gan di pepe takun e mo emi do na do aiha ege wi weton na do vo mu me pon ma da wena melo abi ma dona melo ro de yin trodo we ara pasiro o che do yemi bo so de mi na do a chepi pade o gande ye ide bana ya gaso mi do na so yin me no yin o talia yin na no zumi ton leto to wiwe me na do o ko ne de ado ama chi ho do ni mi kun ego ni mi kon bo chan npo ado bi enyo di ado ro mi ni bo yido mo bo ni e wa jemo eno ahe wanyina su dogo dola mehe ni mu eto bomono mu edodo ngbo e so ri yin me ho ne so ri yin ni hu ge so ri nko yin de le wa hu ge so na so wa do bo na so sin podu epo o gbe ni ro me we na no tede di o na ro boya atogbechi bo a o no so bo pon lo nye na yi se nu ejijo akun e meledi bo pastor le no alezun o chandam ko do na gunvi you know lezun doto ye yo le lo su lo pro na we na do na ye yo le lo su lo pro so lezun nu do ye to nye o ma Jesu chale akun ne blo ntoli ni bi po apa vovode awe de ji ni ma ho lo to egbe eti amulo apa we to edo doria eke yin home mimiu shiwe we to home gbele to chichi wende me eyiyo na ro yizan kan mo nde yido na do pon we eji fokun e abai adike yi mo na mlo to to ni lo dai we an lo mo amadu pon nuru de do ji oto akumedi mo do yo amai kule kan iyo amagan pon eton wutu mo na gbe kule kan to na zombo wende o gana ho bo fanado mu bo ya ku na zewe bo ya ni krisi lo na wa na alohun de krisi ohun dai awa vlala na do don edo awa eton na do wa de ofiche bo don da kon bo susu da sile na we bo dalo akonji na we amagan to le ne wutu bo gbe dai ni to li tona dagbewe bo de atogbeche se ni mo kele nkan mo do nendo dido eyewe kaka bo nu kunto elepo jada sin fulelele
uwe shiwe we do dona yo ate ofichi ni onyowe ojo aruwa igbaji ni o tin do we ojo baba to ipo ya to ipo pe ni bo nsi gan do we kan when do it on bo majo ani idomo ma tin do we gan majo ani zan gbe lo ani ho kan lo na de we jo ho kan lo kan we jo ho kan lo ha we jo bi àwọn to we jo itu kla to ero by tu klachi jo idepo to ero by idepo che nítorí mo bí àwọn ade be bo àwọn ni funfun no glory fún lẹ́nu yo yin to le ro eyi àwọn ma chi àwọn eyi àwọn bujenu budeji body aro gbeche se lady again na lo se de we na pisi blo wa yo gbe ma fo wa idona ma fo ngbedo tu claro ma no mati shiba ni akun ko do han anun ro jiwe o to pe na we ro akun mi kan ko gbeche le lo pone ndo mi na we han ndo mi ma ha we ni bo pa to di ro bo nan kan ba ilo di no ku imo po de akoto di ro na we nan ba ilo di yin na ide yi ho awe na ide yi ho awe ba fi sunu yin ba fi yun yin ba so yi papa we yin mama we yin to padagri to ogbo ya yo voto me fi abi to le vo me abi to akota le vo me wa to gungbe che rose o lo e do mi na ho de na mi na ho de na we baba to Jesus nko o fi to isun me yun lo edo gbe to ise edo di do jale jona nko chi no subo wa jale wale blana jale soso da sinchile jale tomi dogo so le ro mo loro baba di kini mo ya we to jire ni juai do nugbo emi mo kun nkan de pe me na so do ho to ene devo de pe me na koko ne ja tun de agbe me na ndudu bibo tante na no hwe bona so yin e dona na hwe do odo e mo zo to le po to Jesus nkom ahuzu hi ho hwe do ton e no fun lo e do na yi do mi madike ibro ndegbe to yin Jesus to alo che daga han e onote to gigo ton lo bondo ahuzu ni le po ni ko chen to Jesus nkom e wo de no dam no ku draw nya kan le ndegbe to Jesus nkom o hon draw nya kan ton le po ati gbigbo le po nbe je gbonu bu ko hon lo su o yi hon kan gbe ton lo alo e ton na hon le gan to Jesus nkom baba o hon su do en ta dagbe hon le tori ye mo gigo e ton shiba ye do mi na ground ni won alode o hon le po ni hu aso di ke je tu kla loduglo adi ke je tu kla nglo adodo mo ahon to na ahon mi to tu kla to na tu kla mi to de po to na de po mi to le mi wule jiwe we mo ya ahon de mo chi ahon lo mi bi ahon de me bude jije no afu di ke ni mo bude jito di ke ni mo so de na so mo so mo ai kai to na ni sigan lo le pon bo mo nu gboro fi en to sonte si ba fi en te to tire me bi fi de vo bo fide wen ka so je ikodo jiwe opo na gigo to aso mi kan ni pepe na ja fun na lo do to klele kwata ndegbe to Jesus nkom o kan jo hun to ni plople po so yi na ma hodu to ni pavavado meme sun mo ko meme nyun mo ko yo gbeto mo ko ha e to gbeche sele so dewe wa na lo skan do yi hun gan Kristo ndondo we baba abasi torí àwọn yin ko meme sun enten ton meme nyun enten do we gbo me gig pe wo ipipa adike nde sunsun iselo to Jesus nkom me ko de lote ni she bo pacha me na wi wando ha mi ba igba o do ndo ma o nsanu je yen po nsanu wen we ni do mlo awa do tru je bo si o gbe we jo la ni kan we fun mi wa do de si o ko gbe ran si ran o mi na ho de na we abi aso ho na me ni bi o kogo na le bi o mo di bulo mi kan lo owe do lo amonu yo fun lo email ya ko gbe kan we fun mi ma n te mo ran so ro igbe na we eyan ma so yin kan gan mo yi jijo we ihun gan pe ihin pon nde ma iso asi we bro to Jesus nkom ese we de fun to jire mi ton ogbe po gbe suge po mo no kanji
mindo doce windo do e me kulenganto Kristi Jesu to edabo ino ganji